u nejedinju sa drveta poznanja dobra i zla. I vidimo, dakle, biblijski, da je post, ta zapovest ima trajnu vrednost. Ona nije data samo u jednom trenutku, u jednom, dakle, prvosazdanom paru ljudi, i ona nije važila samo u raju, ona važi sve do današnjeg dana. Zapovest o uzdržanju od zla, zato što zlo može čoveka duboko da povredi, može čoveka da deformiše. Zlo može čoveka da učini nesrećnim bićem. Zlo čoveka unesrećuje. Ono zlo koje se rađa unutar slobode, lične slobode svakog čoveka. Pomaže Bog, dragi naši gledalci, ovo je Svetosavska bašta televizije Kruševac. Želimo vam dobro raspoloženje i radujemo se zajedno sa vama što je ovo premijera žive emisije, kako mi to kažemo u novinarskom žargonu i jeziku. Naravno da ćete reprize videti tokom vikenda, ali da mi prvo najavimo suštinu emisije i veliku radost što je sa nama u studiju otac Sergije Radivojević, budući da pričamo o izgradnji hramova na Bagdali, o aktuelnim praznicima i naravno božićnom postu. Blagoslovite oče i dobrodošli. Bolje vas našao, Bog vas blagoslovio i ovaj dom i sve naše gledaoce. Hvala vam što ste baš tako rekli i blagosiljali sve nas. Naravno, mi se uvijek zahvaljujemo i našem menadžmentu i svim ljudima, kako mi to često kažemo, duhovnim ktitorima koji brinu o ovakvim kvalitetnim sadržajima i što se svi zajedno trudimo sa blagoslovom mitropolita duhovnog oca eparhije gospodina Davida da Svetosavska kulturna baština bude živi život eparhije. I mi smo blagodarni Bogu što evo već toliko dugo i više decenija imamo priliku da na ovaj način izađemo u javni medijski prostor i, kao što ste rekli, da sve pod okriljem i pod blagoslovom crkve, pod blagoslovom našeg episkopa, da obrađujemo tako važne, bitne teme i teme koje se ne tiču samo nečega prolaznog i svakodnevnog, već onoga večnog u nama. Upravo to neka bude i naše prvo pitanje, pa ćemo postao izgradnji hramova, jer ako ne radimo na izgradnji ljudi i ako ne volimo jedni druge božanskom ljubavlju i činjenjem, neprestanim i dobrom jednom disciplinom, na koju ćemo biti svakako pozvani malo više ovih dana tokom posta, onda zaista izgradnja hramova nema punog smisla. Dakle, oče, ovi divni praznici koji su za nama i pred nama, neka budu pitanje broj 1 u smislu saborovanja, ono što mi inače volimo da govorimo u Svetosavskoj bašti, a naročito kad pričamo o Aranđelov danu, kako to u narodu kažemo, jer evo uzrastaju sveti arhangeli naši. Slava Bogu, crkva je prebogata riznica nepresušna i kao što je i Bog izvor, nepresušan izvor svega onoga što je dobro i što je blago i što je sveto. I sada u ovom vremenu i prostoru u kome se mi nalazimo, koji mi delimo ovako zajedno, učestvujemo u tim zajedno u tim blagodatnim darovima Božjim. Crkva svake godine prolazi kroz jedan ciklus godišnjih praznika i svaki dan je posvećen određenom svetitelju i svaki dan je praznični dan u crkvi. Od Hristovog vaskrsenja, od događaja Hristovog najpre dolaska u svet i svega onoga što je on učinio radi spasenja ljudskog roda,
mi zapravo praznujemo neprestano i mi smo u neprestanom subotstvovanju, kako bih rekao, ne u tom neradu i neaktivnosti koja subotstvovanje ili nedelanje ili dani koji su neradni, a posvećeni su nečemu drugom, nečemu uzvišenijem. Dakle, mi neprestano po svedočenju crkve treba da učestvujemo u toj radosti dara i života ovoga, pa i ovoga prolaznog i onoga večnog života, u neprestanom blagodarenju Bogu, u neprestanom slavljenju Boga i svim svojim pokretima, svoga bića, svoga srca, celokupnim svojim životom treba da svedočimo tu radost, radost Hristove pobede nad smrću, radost naše nade u njegovu pobedu u nama i među nama. Tako da je svaki dan u suštini, svaki kontakt ili susret sa Bogom, svaki ulazak u crkvu jeste susret duše čovekove sa Bogom i molitva koju čitamo u svom domu, molitva koju čitamo u svojoj sobi, u svojoj klijeti, kako se to arhaičnim i novozavetnim prevodom kaže, da tom tajnom molitvom u svome srcu mi praznujemo zapravo. Praznujemo, a to znači radujemo se susretu sa Bogom i njegovim svetima, i onim znanim, a i onim neznanim. Jer svetih sigurno ima mnogo više nego što su njihova imena zapisana u diptisima, dakle u kalendarima crkvenim, tako da taj susret sa nebom i susret neba sa zemljom koji se zbiva u ljudskom srcu jeste suštinski jedan neprestani praznik. Ali naravno da postoje i praznici koji su izuzetni, koji su u crkvenim kalendarima podvučeni ili obeleženi pojačanim slovima ili crvenim slovom, kako se to kaže narodski, da postoje crvena slova u kalendaru. To su za veliki praznici kojima crkva daje posebnu važnost i koje posebno ističe, i to su dani u koje crkva opet poziva sve nas da se usmerimo ka nebu na jedan poseban, drugačiji način, da usmerimo, podignemo svoja srca gore, da se oplemenimo svoje duše blagodaću Božjom i da te dane proslavimo saborno i liturgijski. Naravno da mi živeći u svetu imamo razne obaveze i razne brige i razne koje neminovno donosi ovaj svakodnevni život, ali ti praznični dani jesu posebni i zato se i nazivaju praznici. Ta etimološki u osnovi je reč praznina, ali praznina i praznovanje od briga, od zemaljskih aktivnosti, od brige za nekim stvarima koje su naša svakodnevica, a na drugoj strani tu prazninu treba da ispuni nešto drugo, tu prazninu treba da ispunimo jednim drugim sadržajem, a taj sadržaj jeste duhovne i prirode. Kad kažem duhovne, mislim na ono što dolazi od Boga, na blagodatne duhovne prirode. Tako da, kao što ste i rekli, pomenuli ste jedan praznik koji je za nama, praznik svetih arhangela, sabor svetog arhangela Mihajla, i to je dakle praznik u koji slavimo, koji smo proslavili sve nebeske bestelesne sile na čelu sa svetim arhangelom Mihajlom. Naravno, opet kažem, u crkvi i liturgijski, to uvek treba podvući i naglasiti da je način praznovanja, način slavljenja svetih uvek sabornog karaktera, a kad kažem sabornog, mislim na ne samo naš ovde sabor zemaljski, već na taj nebozemni sabor sa nebesima, sabor zajedničarenje sa svima svetima u Gospodu Isusu Hristu. A to je tajna koja se zbiva na svetim božanstvenim liturgijama i zato nas crkva
poziva da te praznike i ne poziva nas na svakodnevne svoje molitve, na svakodnevno praznovanje, ali i posebno u te dane koje mi i svečano proslavljamo kao svoje dane, kao svoje krstne slave, a sveti Arhangel Mihajlo i sabor svetog Arhangela Mihajla, jedna od najvećih krstnih slava u Srba. I kao što ste i pomenuli, posebna je naša radost što na Bagdali, taj velelepni, predivan hram, koji se već nalazi pred našim očima, a nadam se i u našim srcima, i jeste posjećen i bit će posjećen i već je naznačen kao hram koji će proslavljati svetoga Arhanđela Mihajla i sve nebeske beslesne sile, dakle sabor svetih arhangela i angela. Po uzoru, naravno, na onu početnu, na onu osnovu od koje smo i pokrenuli, nadahnuto od svetih naših otaca, tu ideju o izgradnji i samoizgradnju, u smislu da obnavljamo i pamćenje i sećanje, ali i gradimo budućnost, dakle, za nove generacije koje će doći, koje će nas naslediti, sećanje na svete arhangele kod Prizrena, porušenu na zadužbinu cara Dušana, koja je porušena i još uvek je u ruševinama, dakle, u blizini carskog grada Prizrena. Srbi vole da rade i vole da grade, a nekako je sasvim i logično, kao što ste malo pre rekli, oče, da u svakom danu gledamo da i sebe ispravljamo, da i sebe izgrađujemo, čineći drugima obavezno, a da i ono što se može popraviti i sagraditi, obnoviti, uradimo u našem okruženju. Evo velike prilike da svi Kruševljani učestvuju saborno u izgradnji sabornog hrama. Jeste u materijalnom to važno, ali ne samo u materijalnom. Pomenuli ste da je hram i u našim srcima. Naravno, to je prva i suštinska stvar, da želimo da kad Bog vidi nameru našeg srca i kad Bog vidi našu želju i kad Bog vidi našu dobru volju, naše dobro nastrojenje prema tom delu, kada vidi našu molitvu, onda će podstaknuti i pokrenuti sve ostale sile i ove i nebeske i zemaljske da se to delo završi i dovrši, da se uobliči do kraja. A to znači da će nas pokrenuti, će nam dati sve one potrebne snage i fizičke i materijalne i da će nas pokrenuti na to da i mi, dakle ne samo molitveno, što je prvenstveno i suštinski važno, već da učestvujemo u izgradnji hrama i svojim materijalnim životom i svojim materijalnim dobrima, dakle da pomognemo izgradnju hrama u smislu i priloga. To je neka, da tako kažem, dužnost ili priziv Božji svima nama koji sada delimo ovo vreme i ovaj prostor i koji smo tu u gradu Kruševcu, njegovoj okolini, u čitavom regionu, pa naravno ne samo u gradu Kruševcu, njegovoj okolini, već i u Srbiji i u čitavom svetu. Svako ko prepozna to delo kao uzvišeno delo i ko prepozna tu lepotu i sagleda je i primi u svoje srce, bit će podstaknut s njome i podstaknut sviše od Boga i da u meri svojih moći pomogne dovršenju toga dela. I to delo je, to stalno ističemo, sabornog karaktera. U tom delu treba svi mi da učestvujemo. I ako sebe pronađemo na tom putu, i ako sebe sagledamo kroz tu prizmu, iz te perspektive, onda će biti blago nama. Bez obzira na teškoće kroz koje prolazimo, iskušenja, istorijska, lična, zajednička, kolektivna, Bog će biti kormilar, Bog će nas voditi
i dati nam dati nam svetionike i pomoći da te svetionike, te orijentire na našem istorijskom putu i na ličnom putu, da nam budu uvek, dakle, da nam ukazuju uvek na put i na tiho pristanište našeg života. A to, nesumnjivo, to je hram. To je i ovaj hram saborni koji gradimo na Bagdali i svaki hram koji gradimo, a hvala Bogu i slava Bogu, sagradili smo ih dosta u posljednjem periodu, od kad je Kruševac postao eparhija i dobio episkopa, sada mitropolita, njegovo visokopresveštenstvo, gospodina Davida. Veliki broj hramova je sagrađen, a ne samo da je sagrađen, već u svim tim hramovima Bogu slava i Bogu hvala, imamo punoću crkve. A to znači da su hramovi ispunjeni i da u hramima ne služe samo sveštenici, samo klir, samo đakoni, već su na svim bogosluženjima, a posebno na svetim božanstvenim liturgijama, hramovi ispunjeni vernim narodom i da se tu duša i srca ljudska preobražavaju i saobražavaju Svetome Savi, saobražavaju se samome Gospodu Hristu. Amin. Dakle, zaključujemo, isprazniti se od prolaznosti i ispuniti se večnošću. Naravno, saborno, neprestanim radom i skromnošću. Oče dan posle Aranđelov dana, mada mi Srbi to slavimo i dan, dva i primamo goste, idemo u goste i gledamo da uzvratimo što više i uvek se pitam, verovatno zajedno sa svima nama, šta je radosnije, da li kad primimo poklon ili kada darujemo. To neka ostane kao retoričko pitanje, ali čini mi se da mi volimo da darujemo, ako imamo šta, nekad i lepu reč. Dan po Aranđelovdanu je bio dan Svetog Nektarija, Eginskog čudotvorca. Evo, dan, dva kasnije, slavili smo Svetoga kralja Stefana Dečanskog. Toga dana je započeto sa blagoslovom mitropolita Davida da se gradi to što je zaista saborno i predivno na Bagdali, dakle hram saborni. Da, dobro ste me podsjetili na to, na taj predivan datum i već možemo reći jubilej mali. 5 godina je prošlo od tog datuma kada smo postavili kamen temeljac. Tako da Bogu hvala i Bogu slava, kao što sam malo pre i rekao, eto, to nije mali period, ali smo dosta toga uradili za tih 5 godina punih i ono što je važno napomenuti da nas još čeka, još puno posla i da se tako veliki projekti, tako velika dela ne mogu tako brzo i ne znam, prelomiti preko kolena, ne može se brzo ništa završiti, već sve ima svoju unutrašnju dinamiku, svoj tok koji je u skladu sa Božjom voljom, sa Božjim promišljanjem o svemu tome. Mi smo tu samo saradnici Božiji. Pomenuli ste praznike koji su svetitelje zapravo koji su posledovali Aranđelov danu. Pomenuli ste Svetoga Nektarija Eginskog, to je jedno predivno ime koje je zasijalo, koje je predivna ličnost koja je zasijala u crkvi, u našoj susednoj, da kažem susednoj, blizu smo kod naše braće pravoslavnih Grka. Sveti Nektarije Eginski je gotovo naš savremenik, jer 100 godina koje nas deli, nešto malo više od 100 godina od njegovog života, zapravo od njegovog upokojenja, to nije neki dug period kad sagledamo istoriju iz neke perspektive. Dosta toga je on već okusio kada je u pitanju moderni svet, moderno vreme. Dakle, već je on anticipirao sve to, žive u vremenu kada su ove stvari koje danas karakterišu civilizaciju kojoj mi pripadamo već počele da se razvijaju. Tako da je Sveti Nektarije Eginski, možemo to slobodno reći, gotovo naš savremenik, ali taj način na koji ga ljudi doživljavaju i na koji ljudi doživljavaju njegovo prisustvo kao svetoga
čoveka, kao zastupnika pred prestolom Božim i ta bliskost s kojom koji ljudi, njegova bliskost ljudima je zaista jedan, da kažem, tajanstveni fenomen, ne samo kod Grka, već kod pravoslavnih, nas pravoslavnih Srba i Rumuna i Bugara i u svim pravoslavnim narodima i u svim pravoslavnim crkvama. Vrlo brzo se sveti Nektarije počeo proslavljati, dakle, ne samo kao lokalni svetitelj, već kao svetitelj univerzalni. Tako da je njegovo ime doprlo do mnogih srca širom sveta, a posebno kod nas, evo, to možemo primetiti koliko je sveti Nektarije postao poštovan. Tako da mnogi i podstaknuti tom svojom ljubavlju prema svetitelju, posećujući, što danas nije teško, i Eginu i mesto gde se nalaze njegove mošti, obraćaju se njemu, mnogi su i osvedočeni u njegovo molitveno zastupništvo pred Bogom, mnogi su dobili i isceljenja i imamo mnoštvo svedočanstava i u samom manastiru i uopšte tome se pišu knjige, koliko je on živo prisutan i delotvorno, blagotvorno prisutan u životu svakoga ko se njemu obrati. Tako da, kažem, mnogi samoinicijativno, onako, iz ljubavi prema njemu, uvode ga u svoj porodični diptih slava, da tako kažem, pored svoje krstne slave, prerežu kolačina svetoga Nektarija Eginskog. Tako da slava i hvala Bogu, liturgija opet je služena i u hramu na Bagdali, u svim našim hramovima, i služi se u mnogim hramovima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na dan svetoga Nektarija Eginskog. Pomenuli ste svetoga Stefana Dečanskog i svetoga, kako se popularno kaže u narodu, sveti Mina i Mrata. Sveti Mina je velikomučenik, a sveti Stefan Dečanski se istog tog dana upisano njegovo ime u diptihe svetih naše crkve u kalendaru je zapisano, tako da smo proslavili zajedno sa svetim našim manastirom, svetim Dečanima, gde se zaista taj praznik toržestveno slavi, gde se sveti, gde se i nalaze njegove mošti. On je čuvar našega Kosova i Metohije i svega onoga što je uzvišeno i svega onoga što je sveto u našem istorijskom pamćenju, ali i što nas naravno obavezuje i upućuje da i Kosovo i Metohiju nikada ne zaboravimo i nikada ne prestanemo u svojim srcima da pamtimo i da negujemo to sećanje na to ko smo, šta smo, odakle smo i kuda idemo. A to je Kosovo i Metohija zapravo u suštinskom smislu te reči najpre, pa onda i geografski pojam i sve ostalo. Tako da, eto, zajedno sa svetim manastirom, svetom Lavrom, carskom Lavrom Dečana, se liturgija služila, opet kažem, u svim našim, u većini, ogromnoj većini naših hramova, i proslavio se i kao krstna slava u mnogim porodicama, ali i liturgijski prvenstveno i taj veliki praznik koji je za nama. Hvala vam, oče Sergije. Verujem da naši gledaoci bašte ovog časa ne samo da dele radost sa nama, delići ona se umnožava, prosto žele da dođu i da budu gosti našeg carskog grada Kruševca. Naravno, svi su srpski gradovi prelepi, kao i sva naša Srbija, ali Kruševac je carski grad i uvek smo zahvalni Svetom Savi i Svetom caru Lazaru. Ovom prilikom posebno pozdravljamo naše prijatelje i gledaoce iz dijaspore, odnosno iz rasejanja, koji nas prate i u Južnoafričkoj republici, i u Americi, u Dallasu i tako redom, Beču normalno, pisma stižu odasvud. Trudim se uvek i trudimo se svi zajedno kao pregaoci bašte da ne zaboravimo, kako kaže otac Sergije, ko smo, i da ako Bog da, izvolite, dođite da vas ugostimo u Kruševcu i da budemo zajedno
kako oci kažu, vidimo se u liturgiji, to sam zapamtila od našeg oca Miloša Vesina, kad je bio na nekom predavanju i onda kao dođite nam opet, oče, pa kao vidimo se u liturgiji. Da. Liturgija je temelj. Liturgija je mesto našeg susreta i međusobnog susreta sa Bogom. Svi, bez liturgije, sve ovo što radimo u ovome svetu je kratkoga daha i gubi. Jeste ljudsko delo koje ima svoj kraj, koje ima svoju konačnost u liturgiji. Sve naše veze i svaka vrsta naše međuljudske ljubavi, naših odnosa dobija jednu večnu dimenziju u smislu prisustva Božjega koji ima svojstvo večnosti i koji nas večno ljubi i time što nas večno ljubi i tim našim doživljajem i iskustvom tog susreta koji se par excellence, znači izuzetno i samo može doživjeti i odvija se na liturgiji, tu možemo da doživimo pravi kvaliteti naših međusobnih odnosa i našeg međusobnog susreta. Tako da sve ovo što mi pričamo i sve ovo na što mi upućujemo i o čemu govorimo kroz ove katiheze, kroz ove pouke, kroz veronauku, vrhuni i izvire iz liturgije. Znači, iz liturgije izvire u liturgiju uvire. I liturgija je ono što nas je održalo i liturgija je mesto našeg pronalaženja sebe u Bogu i pronalaženja Boga u sebi i našeg uzajamnog, zajedničkog, međusobnog prožimanja kroz tu tajnu ljubavi, tajnu zajedništva. Ako se o liturgiji, naravno, može mnogo toga govoriti, ali ona prava reč je reč koju su apostoli prilikom susreta sa Hristom uputili jednim drugima, dođi i vidi. Okusite i vidite da je blag Gospod. To pevamo na liturgiji. U pričasnu, kada se pričešćujemo svetim tajnama tela i krvi Gospoda Hrista, kažemo okusite i vidite. Ne možemo to objasniti i preneti samo rečima. Ove naše reči su samo putokazi ljudima da oni sami to iskustvo dožive, da sami budu prožeti tim iskustvom zajedničarenja i participacije, učešća u božanskim energijama, u božanskoj ljubavi, u susretu sa Hristom. I tu će čovek, i tu znamo pouzdano, apsolutno smo osvedočeni u tome da je to jedini način da čovek i pronađe, ostvari svoju ličnost, smisao svoga bića, svoga postojanja, svoga života. I zato je sve vezano za liturgiju. Sve što se radi, što se govori, bez liturgije gubi smisao. Kada je u pitanju i duhovna, ova naša retorika i ove naše besede, naši razgovori, sve to ima smisla samo ako se nađemo, kao što kaže otac Miloš Vesin, koga ste citirali, u liturgiji. Hvala vam, oče, zato smo mi i vezani za crkvu kao majku, da pogledamo samo naše reklame i onda se vraćamo našoj temi. Sad bi trebalo da govorimo o predstojećem predivnom božićnom postu. Svetosavska bašta uvek je sa vama, dragi naši gledaoci. Ovo je premijerno izdanje. Emisija je posvećena izgradnji hramova na Bagdali, aktuelnim praznicima, Bogu hvala ima ih i naravno božićnom postu. Otac Sergije nam je takve divne blagoslove uputio, zaista poetski, ali opominjući saborni hram gradimo zajedno. Koliko ko može, on će doprinoti, ali da se zajedno molimo, to je smisao našeg života u našem prestolnom gradu Kruševcu i da svako na svom zadatku, evo mi novinari na svom, sveštenici na svom, poljoprivredni proizvođači na svom, da se lagano pripremimo za predstojeći božićni post. Post zbog čega i na koji način, ono što baš uvek zanima, to je taj neki duhovni aspekt i možda i darivanje, da ne bude samo da pričamo o načinu ishrane, nego o možda jednom kompletnom razumevanju života i činjenju. Pa, naravno, post
jeste u samoj srži hrišćanske etike, a kad kažem etika hrišćanskog etosa, jednog celokupnog usmerenja čovekovog života i odnosa koji uspostavlja sa celokupnim svojim, sa celokupnim okruženjem, ambijentom u kome živi, u kome egzistira, u kome se kreće. Dakle, post jeste podrazumeva jednu filosofiju životnu svakog hrišćanina. I vidimo, naravno, biblijski gledano, post je jedna od osnovnih i prvobitnih zapovesti Božjih datih čoveku. Post podrazumeva uzdržanje, podrazumeva jednu, onako, kako bih rekao, kočnicu koju ćemo mi aktivirati u sebi, ali ta kočnica se odnosi na stvari koje predstavljaju opasnost za čovekovu egzistenciju, za čovekovo biće, čovekov način postojanja, za kvalitet čovekovog života. Post je prva zapovest zapravo Božja. Kad kažem zapovest, ljudi možda to u savremenom ovom načinu razmišljenja i deluje mi možda ta reč kao reč koja ograničava čovekovu slobodu i da je zapovest nešto što nas sputava, što nas sprečava i ljudi se bune protiv bilo kakve, danas ljudi bune čak i u savremenom načinu formiranja mentaliteta savremenog čoveka. Teško je čoveku dati i savet, jer i savet se doživljava kao neko ugrožavanje lične slobode, svog razmišljenja. I to već prerasta u neki paranoičan odnos, da kažem, gde gordost postaje toliko dominantna da ona ne dozvoljava da nam bilo ko priđe čak i sa lepom rečju, čak i sa blagom rečju, da nas uputi u nešto. I to je jedna crta mentaliteta savremenog čoveka koja, nažalost, neće uroditi dobrim plodom i neće doneti dobar rod u smislu ljudskog ponašanja, razvoja ljudske čovekove ličnosti. Ali pod pojmom zapovesti podrazumevamo, dakle, onaj najdobronamerniji savet koji nam dolazi od Boga i koji se tiče nečega što je u dubini, u osnovi zdravlja našeg bića, naše ličnosti i njenog razvoja. Bog nas prosto savetuje da se uzdržavamo od zla, savetuje nas da se uzdržavamo od greha. Post je u dubini, u svojoj suštini to, uzdržavanje od svake vrste zla i svake primese zla koja se može dogoditi unutar čovekovog bića, unutar čovekovog srca. I ta prva zapovest data Adamu i Evi jeste zapovest o nejedenju i o uzdržanju od jedenja, od te otrovne hrane. Ili od hrane koju, bar u tom trenutku, Adam i Eva, njihovo psihofizičko biće, nije moglo da svari, nije moglo da primi. Jer nije bilo dovoljno kao dete, što ne možete detetu da date meso koje je novorođenče, jer to će njegov delati štetno na njegovo telo i na njegov organizam. Biće nemoguće da prođe kroz njegov organizam. Dok dete koje odraste, ono već može primati tvrđu hranu, sve tvrđu od majčinog mleka do ove tvrde hrane koju koristimo u ishrani. Tako je najverovatnije i sa tom zapovešću Božjom o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla. I vidimo, dakle, biblijski, da je post, ta zapovest ima trajnu vrednost. Ona nije data samo u jednom trenutku, u jednom, dakle, prvosazdanom paru ljudi i ona nije važila samo u raju, ona važi sve do današnjeg dana. Zapovest o uzdržanju od zla, zato što zlo može čoveka duboko da povredi, može čoveka da deformiše,
Zlo može čovjeka da učini nesrećnim bićem. Zlo čovjeka unesrećuje. Ono zlo koje se rađa unutar slobode, lične slobode svakog čovjeka. Ne mislim, mi pod tim podrazumevam taj pojam zla. Naravno, zlo je i zemljotres, zlo je nešto što je van naše kontrole, što se može desiti. Ne mislim na tu vrstu nesrećnih okolnosti kroz koje možemo proći, koje nas mogu zadesiti na našem životnom putu, već mislim na prvenstveno na zlo koje se rađa u čovekovom srcu od njegove lične slobodne volje i koje mu polako tajanstveno priraste za srce i postaje njegova navika, postaje njegova druga priroda, postaje tamna strana njegovog bića, koju on prihvatio i koju on usvojio kao svoj stil i svoj način postojanja, način života. I to je nešto što duboko čoveka kvari, što ga odvaja otuđuje ga od njega samog, otuđuje ga od Boga, otuđuje ga od bližnjeg, otuđuje ga od prirode koja ga okružuje, postavlja ga u neki egocentričan odnos prema svetu koji ga okružuje i čovjek sve više, ako tone u tu tamu, postaje nalik na onoga načelnika i izumitelja toga zla, postaje nalik na samoga oca laži, na samoga demona ili đavola. To je, dakle, post podrazumeva sveukupno čovekovo uzdržanje od svega onoga što može doprineti tome da on potpadne pod dejstvo i pod uticaj demonskog upliva u njegovo srce, njegovu dušu i da se tome upodobi. Tome postane nalik, dakle, u svom biću. Uzdržanje i od okolnosti i od povoda za činjenje zla i od samog činjenja zla. Naravno da se sada, kada govorimo o postu, mi govorimo, i to je ono što ste rekli malo pre, da ne bude samo priča o tome šta ćemo jesti, kakvu ćemo vrstu hrane upotrebljavati u toku posta. Post i to podrazumeva. Post, dakle, podrazumeva te dve strane. On ima tu duhovnu stranu, unutrašnju stranu, on ima i ovu spoljašnju stranu. I prvenstveno, kada se uzdržavamo od hrane, koja je suvišna, koja bi mogla da se definiše kao nešto što ne služi na onom elementarnim ljudskim potrebama, već što služi više nekoj vrsti naslade ili uživanja, suvišnog uživanja. Naravno da kada, kažem, počnemo da se uzdržavamo od te vrste hrane koja nam pričinjava neko posebno zadovoljstvo u našem svakodnevnom životu. Pa onda prelazimo, ali ta navika uzdržanja, onda ona polako prelazi na sva naša čula. U postu čovjek prosto ne osjeća potrebu ni da posmatra stvari koje su, da tako kažem, koje će negativno delovati na njegov duhovni život. Da posmatra takve scene na ovim, post bi podrazumeo u današnjem vremenu u kome živimo, i uzdržanje od ovog, kako se to zove, da li je scrollovanje na mobilnim telefonima, tog neprestanog nekog... Mnoštva nepotrebnih informacija. Od gomile, ne mnoštva, ja bih rekao, to je blaga reč, ja bih rekao od jedne poplave nepotrebnih informacija kojima se svakodnevno opterećemo svoj unutrašnje biće, svoj unutrašnji život. I umesto da smo preplavljeni Božjom blagodaću, Božjom svetlošću, lepim, uzvišenim stremljenjima, mislima, mi se bavimo stvarima koje su uglavnom ništavnog karaktera ili koje su čak i mnogo, da ne kažem nešto još i neku težu reč. Dakle, post podrazumeva uzdržanje celokupnog ljudskog bića od svega onoga što vodi i što inicira greh u nama i samim tim od samoga
samoga greha. Ali to je ona neću reći negativna strana, to je ta negacija svega toga što je loše. Ali zašto se uzdržavamo? Zašto se ispražnjujemo od tih negativnih stvari? Pa da bi naša duša postala prostor duhovnog prisustva jedne druge vrste poplave, kao druge vrste informacija, onih informacija koje su svetlog karaktera, koje će nam naš anđel čuvar prenosi, koje osvetljavaju i prosvećuju čoveka iznutra, u dubini njegovog bića, i koje ga čine plemenitim, uzvišenim bićem, koje ga čine sposobnim da, kao što ste i rekli malo pre u tom postavljenom pitanju, sposobnim da bude ne onaj koji će samo tražiti, koji će samo govoriti daj i sve usmeravati ka sebi, ka svom egu, ka rastu tog svog egocentričnog identiteta ili ka rastu svoga ja i svih svojih potreba, već naprotiv, koji će čovjeka postaviti u odnos prema svetu gdje će on biti spreman na davanje sebe drugima. Jednostavno, jednom rečju spreman da voli kako Boga, tako i bližnjega svoga i da time postane nalik na Boga. I da time ostvari svoje prvobitno, izvorno načelo, svoje prizvanje koje je u osnovi njegovog bića, a to je, mi smo u osnovi, u temelju našeg postojanja jeste naša bogolikost. Stvoreni smo i svaki čovjek je sazdan po liku i podobiju Božjem. I samo ukoliko se na taj način ostvaruje, on će biti, uzrastati u tu iz slave u slavu, uzrastati iz radosti u radosti i ostvariti sve to za čime suštinski svi ljudi teže. Sve to čemu teže? A to je sreća, to je blaženstvo, to je radost koju nikada niko, ako je prava, istinska, na ovaj način ostvarena, ne može čovjeku oduzeti. Ali ako radost traži na drugoj strani, u čulnim nasladama, u neobuzdanom životu, koji je spojen sa potpunom nepažnjom na svoju dušu, na svoj unutrašnji život, ako je to ta težnja ka ostvarenju svih tih svojih želja čulnih, preko novca, preko sticanja velikog bogatstva i svega ono što nam to bogatstvo može priuštiti u smislu tih spoljašnjih nadražaja svih naših čula, onda ćemo tu, ugasivši svoju savest, ugasiti ono što je primarno u nama i nikada nećemo suštinski biti srećni, ispunjeni, radosni i ostvareni kao ličnosti. Dakle, post je, eto, u kratkim crtama, koliko nam to je vreme ovde dozvoljava i ovako, da tako kažem, u ovom malom vremenskom intervalu objašnjeno. Post je jedna potpuna, da tako kažem, promena čovekove orijentacije i u dubini, u osnovi, post je životna filosofija kojom čovek treba da živi. Ne samo u ove dane kada je crkva to premudro po Božjem nadahnuću uvela vezano za nastupajuće praznike, vezano za Božić. Naravno, ovaj sam božićni post, on ima svoj tok, svoj duboki smisao i sadržaj koji je i istorijskog i biblijskog karaktera i naravno sve što je biblijskog iz karaktera, to je i večnog karaktera i metaistorijskog. Post je, dakle, to suštinski. Dakle, zato nam crkva post stalno neguje, čuva u njegovom izvornom obliku i kroz post nas rukovodi ka, naravno ne samo kroz post, već kroz sve ostalo što hrišćanski život podrazumeva, vodi nas ka tom tihom pristaništu večnog blaženstva i večnog života u zajednici sa Gospodom Hristom i svima njegovima svetima. Amin. Postimo da bismo razumeli veličinu praznika i najradosniji dan, rođenje Gospoda Isusa Hrista. Da bismo bili u Vitlejemu, da bismo bili sa Vitlejemskom zvezdom,
i postimo da bismo voleli jedni druge. I zato vas molim ovom prilikom, oče, da se pomolite za sve nas, da ove godine bude taj zagrljaj duhovni najbitniji dar, kada budemo imali dane kao što su detinci, materice i očevi, jer to su praznici koje posebno volimo pred Božićem. Da, lepo ste rekli, i da se nadovežemo na ovo što smo malo pregovorili, ovaj post božićni, kao što se i po njegovom samom nazivu, kao što nam opisuje sam njegov naziv, odnosi se na praznik Hristovog rođenja i priprema nas za taj praznik. Provodi nas kroz čitav Stari Zavet, provodi nas kroz sva ona proroštva, proslavljamo sve one praoce, oce, proroke, koji su u davnim vremenima, još od Adama i preko Avrama, preko Noja, Avrama, preko cara i proroka Davida i svih proroka nagoveštavali taj događaj Hristovog rođenja u Vitlejemu, Vitlejemskoj pećini. Dakle, ovaj period postaje pun, da kažem, naboju je tog proročkog pamćenja crkve na starozavetne proroke i na sve starozavetne događaje koji ukazuju na veličinu tog događaja koji ćemo proslaviti, u kome ćemo kroz proslavljanje liturgijsko i praznično i sami uzeti učešće i pričešće u tom događaju. Jer se sve to nekako u crkvi zbiva sada pred našim očima. Kažemo u tom kondaku božićnom djeva dnes presuščestvenago raždajet. Kažemo djeva danas nadsuštastenog, presuštastenog rađa. I to danas, to je ono što je duhovno u crkvi tajanstveno izraz tog nekog prisustva tog događaja i samog oprisutnjenja tog događaja koji se već jednom zbio u prošlosti, ali čiji duhovni efekat i dejstvo traje i trajeće na svu večnost. I mi u tom efektu, tom dejstvu duhovnom tog događaja i sami uzimamo učešće i pričešće. Mi se nalazimo zajedno sa pastirima, ćemo se naći u Vitlejemskoj pećini zajedno sa predstavom Bogorodicom i sa svetim anđelima, ćemo zajedno pevati radosnu pesmu slava na visinama Bogu, a na zemlji mir među ljudima, dobra volja i sve te reči ćemo upiti u svoju dušu i one će nas naravno i kroz naš život upućivati, rukovoditi i osvetljavati nam čitavu istoriju, čitav smisao istorije, osmišljavajući naš životni put i sveukupno i nas lično i nas kao zajednice i celokupne crkve. Tako da post nas zapravo priprema da budemo spremni da tim događajima iz sveštenog domostroja Božjega i sveštene istorije i sami učestvujemo u njima. Pripremamo se i za sve male stvari u životu, pripremamo se za ne znam, neke susrete važne, za ispite važne, pripremamo se za brak, za stupanje u brak, za stupanje kroz neke etape našeg životnog puta. Čitav život je u nekoj pripremi čovek provodi čitav život u nekoj pripremi. U tim malim pripremama za te stvari koje nam izgledaju kao mnogo velike, a u suštini spram tog susreta sa Bogom i spram onog ishoda našeg iz ovog sveta, ako duhovno shvatimo i na pravi način shvatimo smisao svog života, onda ćemo i čitav svoj život shvatiti kao jednu veliku pripremu za konačan susret licem k licu, licem prema licu sa Bogom, sa Gospodom Isusom Hristom. I važno je da taj susret ne doživimo, prilikom tog susreta ne budemo posramljeni, važno je da tada možemo da izdržimo njegov pogled, koji će prodirati ne samo naše fizičko biće, već će nas gledati potpuno svaku našu misao će vidjeti, celokupan naš život i sve što smo u životu učinili. Znači, tako treba shvatiti, naravno,
I ove male pripreme su važne, ali ta velika priprema i najveća je spram svih ovih malih priprema, dakle, od suštinske važnosti. Eto, i post je u tom smislu priprema za sve te događaje kroz koje nas crkva zapravo priprema za večnost i za večni život. Hvala vam, oče Sergije. Jedno veliko oprosti može biti od pomoći uz, naravno, način ishrane i uz tu pripremu da pružimo ruku drugima u svakom trenu. Da, tokom posta naročito. Ta reč je čudesna reč, ta reč je jedna od najvažnijih reči koju ne treba da izgovaramo samo formalno, ne treba da izgovaramo samo jezikom, već celim svojim bićem, celim svojim srcem. I ta reč je u osnovi, u temelju nečega što se zove pokajanje, što nas Gospod zapravo priziva i u što nas post treba uvesti. A pokajanje znači već, kaže Sveti Jovan Zlatousti, radovanje. Pokajanje, radovanje. Pokajanje je već preobražaj, već jedan duboki unutrašnji preobražaj i povratak iz zablude u istinu, iz laži u istinu, iz nepravde u pravdu, iz smrada u miomiris, iz pakla u raj. Eto, možemo nabrajati još mnogo reči, ali pokajanje znači čovjekov povratak od zla, od greha, od tame ka svetlosti, ka Bogu, ka ljubavi Božije. Hvala vam, oče Sergije. Pripremili smo nekoliko priloga, ali verovatno ćemo morati malo da ih kratimo, zato što volimo da čujemo reč uživo. Trenutak kada emitujemo premijeru Bašte, zapravo navečer je Svetog Jovana Zlatoustog. Znam da ste primetili naš logo Bašte i naravno ikonu Svetog Jovana Zlatoustog, koga je citirao naš otac Sergije. Sve naravno u slavu Božju. Bagdala, novi kadrovi, Marko. Marko je danas bio kod vas. Zajedno smo pripremili jedan prilog. Možda bi mogao Jovica da ga malo skrati kako bismo i neke druge priloge prikazali, a sve da naši gledaoci Bašte prosto znaju dokle se stiže sa izgradnjom i da možda prošetaju do Bagdale. Prilog broj 1. Pastiru dobri, viteže sveti, okupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzleti. Otkri nam dveri Hristove drevne, otkri nam dveri večnog života, svetli nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam meri večnog života. Tu su snimci današnji, a da pogledamo kako bi trebalo da izgleda kada bude završen hram. Prilog broj 2.
sve što je uživo još je lepše. Ja verujem da će ovaj hram biti mnogo lepše nego što smo videli ovu 3D projekciju Ovče Sergije, osim što ste u svetu monaštva i teolog koji se tako fino usavršavao i u Grčkoj i vi ste i arhitekta, tako da ste spojili sve svoje darove i mnoge tajanstvene za koje mi ne znamo. I eto, verujem da se radujete svom punoćom svog bića, kao što se i mi radujemo zajedno sa vama, ali zaista lično verujem da će hram biti lepši nego što smo videli sada kako izgleda po projektu. Pa naravno, nikad se ne može uporediti virtuelna stvarnost sa ovom stvarnošću, živom realnošću, sa živim životom i kada budemo, Bože, zdravlja priveli i zaokružili ovu celinu i priveli sve to kraju, to će biti zaista jedan na radosti neba i zemlje, na radosti celokupnog grada Kruševca i svih pobožnih verujućih ljudi, jedan biser i crkvene arhitekture i sveukupno, da kažem, jedno veliko delo koje ćemo ostaviti budućim generacijama. Amin, Bože daj. I zato sa zahvalnošću odlazimo u Dečane, u Carsku lavru, naš prilog koji je sačinjen 2016. godine. Nije dugačak, ali eto, idemo zajedno na Kosovo i Metohiju. Poseta Kosovu i Metohiji počinje susretom sa duhovnim centrom prelepe plodne Metohije, zavetovane da bude crkvena i rodna zemlja. Srdačan doček dečanskih monaha, razmena darova, dečancima crveno vino, blagoslov cara Lazara i srpska pogača, umešena u Kruševcu i uzdarje. Dečanci otvaraju kivot Svetoga kralja na celivanje, poklonjenje i molitvu koja stiže do Kruševca. Kivot se, kažu naši domaćini, otvara samo na dan slave Svetoga kralja i ovo je pokazatelj koliko su se dečanski monasi i Srbi koji žive u blizini manastira obradovali susretu sa braćom. Duhovna gozba pred galerijom fresaka manastira koji je na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Istorija srpskog manastira Dečani kod Peći vraća nas u prvu polovinu 14. veka. Zadužbina Svetoga kralja Stefana Uroša III. Dečanskog sagrađena je u periodu između 1327. i 1335. godine kod Peći na Kosovu. Svetinju sada čuvaju vojnici Kejfora, trenutno Austrijanci. Manastir je posvećen Hristu Pantokratoru, Svedržitelju i Vaznesenju Gospodnjem, Spasovdanu. Visoki Dečani nalaze se u udolini pored jedne od 7 kosovsko-metohijskih bistrica, Dečanske bistrice, jugozapadno od Peći, ispod planinskog masiva Prokletije. Mošti Svete Jelene Dečanske počivaju u manastiru. Kada su Turci hteli da Dečane pretvore u džamiju 1692. godine, dogodilo se čudo kojim su u tome sprečeni i koje se pripisuje njoj. Glavni neimar bio je majstor Fra Vito Kotoranin, inače katolički monah, a radove je nadgledao arhijepiskop Danilo II, koji se trudio o sazdanju i utvrđenju crkve, sakupivši veliko mnoštvo umetničkih i veštih majstora. Hram predstavlja petobrodnu građevinu i pripada raškom stilu. Glavna crkva manastira Dečani građena je po uzoru na Studeničku Bogorodičinu crkvu. Osnovni brod podeljen je na 5 delova, a iznad njega se nalazi kupola koja je oslonjena na 4 stuba nosača. Na zapadnoj strani glavne manastirske crkve posvećene Hristu Pantokratoru, odnosno Hristu Spasu Svedržitelju, se nekada nalazila krstionica, a u sklopu crkve se nalaze i 2 paraklisa. Paraklis, koji se nalazi na južnoj strani, je posvećen Svetom Nikoli, a onaj koji se nalazi na severnoj, Svetom Dimitriju. Freske i ikone koje krase manastir Dečane smatraju se maestralnim delom srpskog slikarstva. Dečansko slikarstvo je i najveća očuvana galerija srpskog srednjovekovnog slikarstva. U glavnoj manastirskoj crkvi manastira Dečani danas se može videti preko 1000 kompozicija na kojima je prikazano preko 1000 različitih likova. Od brojnih relikvija koje se nalaze u manastiru Visoki Dečani svakako treba pomenuti bogato ukrašen bronzani svećnjak, koji je dar srpske carice Milice, te kameni presto srpskog cara Dušana, a sa obe strane carskih dveri nalaze se 2 ogromne sveće voštanice, koje je takođe manastiru darovala carica Milica. Još jedan divan prilog za kraj svih ovih divnih priloga.
sećanje na našeg patrijarha Irineja, budući da je dan pred Aranđelovdan, 20. novembra, pre 5 godina otišao od nas, ali je sa nama uvek i to duboko osjećamo i zahvaljujemo. Naša Svetosavska bašta ima lični njegov blagoslov, to je naš nekadašnji vladika, dok smo pripadali Niškoj eparhiji, tako da, oče Sergije, da pogledamo prilog sećanja našeg patrijarha Irineja. S Bogom, moj narode, neću te ostaviti. Pred prestolom svevišnjega za tebe ću moliti. S Bogom, svima s Bogom, mom životu dođe kraj. Vidim nebo otvoreno, vidim Hrista, vidim raj. Vidim nebo otvoreno, vidim Hrista, vidim raj. Naravno, prepoznali ste, to je naša Kaća Katarina Božić pripremila zajedno sa svojom decom, odnosno porodica Veškovac, zajedno svi mi utkani u našu Svetosavsku baštu, svako na svom zadatku. Oče Sergije, da pozdravimo naše gledaoce i da zahvalimo još jednom za ovako divnu emisiju koja će biti, sigurna sam, jedna možda mala duhovna lestvica i možda usavršavanje i lično i porodično, a mi smo svi zajedno jedna velika porodica i grad Kruševac i Srpska pravoslavna crkva. Bogu hvala vama na pozivu u ovu vašu i našu zajedničku emisiju i nadamo se da će sve ovo o čemu smo pričali i sve ovo što smo govorili ostaviti jedan lep utisak, jedan lep trag, prvenstveno kada je duhovni život svih ljudi koji ovo gledaju i naš lični, naravno, duhovni život u pitanju. Jer sve ovo ima svrhe samo ako svi zajedno uzrastamo u našoj svetoj pravoslavnoj veri. Amin Bože daj. Hvala vam za sve molitve. Želela bih što pre da naši Kruševljani posete vaše divne crkve, naše divne crkve na Bagdali, a naravno da pogledamo svi zajedno našu baštu reprizno u subotu posle vesti u 12 i u nedelju pre podne ukoliko nisu na svetoj liturgiji, to je oko 9 sati i naravno na našoj i Facebook stranici, na YouTube kanalu, na našem sajtu Svetosavska bašta, kako deca kažu, jedan klik i bašta uvek sa vama. Ostanite u sve programe radio televizije Kruševac, prijatno i s Bogom. Oh